Mamma mia, here we go again. Mama, Zašto sam tako ljen? Bok ekipa, ja sam Andy i dobrodošli napokon na moj kanal. Znam. Mjeseci su proletili, dani su prošli, Andy nije izbacio nikakav video. Danas je još jedan Sit and Talk video ovdje u mojoj kući u Pakracu, možda vam je poznat ovaj set. Sad snimam od tu prema ovdje, da malo napravim nekakvu promjenu i ovo će biti najbolji video, najzanimljiviji video, najboljši. Ako mogu tako se izraziti. Kao što možete vidjeti po nazivu, danas radimo 50 facts about me. Puno ste mi videa zapravo predlagali na Instagramu kad sam vas tražio u anketi koji video bi ja to mogao snimiti, pošto ga sam nisam mogao smisliti. I predlagali ste razne videe od Q&A koji je nažalost već bio pa mi ga je glupo raditi opet. I eto, odluka je pala na 50 facts about me. Prije nego što krenemo u ovaj video, dajte ovom videu jedan veliki like, cause that's what I like. Subscribeajte se na moj kanal, upalite ono malo dosadno zvonce kraj tipke subscribe i to bi otprilike bilo to. Mislim da bi mogli krenuti, jel tako? Broj 1. Zovem se Andy, E-N-D-I. Kreativno ime, stvarno nemam pojma kako su moji roditelji došli do tog imena. Često mi zamjenjuju ime za Andy sa Y, ali piše se E-N-D-I. Prezivam se Šreter, ne Šreder, Šreder, to sam već rekao. Svakakve varijante mog prezimena su postojale. Rođen sam u Požegi, a živio sam sve do 13. godine života u Pakracu. Imam 20,5 godina i evo uskoro za 3 mjeseca punim 21 godinu i onda sam legalan u svim državama. U horoskopu sam ribica. Cringe. Imam brata Sanija, isto jedno jako kreativno ime, nemam pojma kako su mi roditelji došli do imena Andy i Sani. I imam sestru Teu. Trenutno živim u Zagrebu i tu sam već otprilike 7 godina. Završio sam 2 srednje škole, škola suvremenog plesa Ane Maletić, gdje sam maturirao sa odličnim, i škola primijenjene umjetnosti i dizajna, gdje sam maturirao sa... Trenutno pohađam plesnu akademiju. Pašću sa stolice. Kao mali, ali onak full mali, ovak mali. Imao sam foru sa madežom, znači imam madež na lijevoj ruci, kako da ja sad okrenem ruku da se ne polomim, čekaj, ovdje. Uvijek sam govorio da zapravo nisam aktivan i da nisam živ sve dok ne stisnem taj madež. I onda sam znao mamu nervirat prije spavanja, kad bi me napokon spremila na spavanje. Stisnem tu tipku i onda radim milijun kolotova naprijed, milijun kolotova nazad. Počeo sam plesati sa 7 godina i od tad mi je to jedna od uspjevanja, naravno najveća ljubav. Zimogrozan sam. Gdje sam ja sad stao? Kao što sam rekao, zimogrozan jesam, a opet s druge strane ne volim ljeto s obzirom da me nervira sunce jer me od sunca bole glava i to sam naslijedio od mame, hvala mama. Jako sam komplicirana osoba. Već sa 13 godina snimio sam svoju prvu pjesmu pod nazivom Atom. Ona danas ima 8,5 milijuna pregleda i hvala vam puno na tome. Kad već spominjem pjesmu Atom, moram se malo pohvaliti, sve ukupno imam 10 pjesama. Atom, sve ok, reci mi nešto o sebi, hajde da ludujemo, obrada pjesme. Volim ovaj Božić, ja, da se mene pita, nije fair, daj meni i... Koju sam zaboravio? Ja ću se ubiti. Pita, nije fair. Daj meni, sam to rekao? Ljubav u pogrešne ruke. 10 pjesama. Kako imam i 10 pjesama, tako imam i ostale videe na YouTube-u i na svom YouTube kanalu, ovaj na kojem ste sad trenutno i nadam se da ćete biti cijelo ovo vrijeme. Imam 15 milijuna pregleda. Nikako sam maknut od Atoma, pa je važno i napomenuti da sam spot za pjesmu Atom snimao od 5 ujutro, bilo je ledeno, na onoj crvenoj stolici, do skoro ponoći, tako da sam praktički Atom snimao jedan cijeli puni dan. 2015. izdao sam i svoj prvi album, ali ne i zadnji, pod nazivom Da se me... Neki od vas ga i imaju. Obožavam. Jest slatko i ne mogu si pomoći. Kod cura patim definitivno na kosu i to mi je slaba točka. Da, rudlava, duga, that's it. That's what I like, that's what I like.
Ne znam li imate neke stvari koje su vam najdraže iz djetinjstva. Ja imam svoju dekicu, zvala se Pinky. Ovo je Pinky. Pinky, mahni. Why you bully me? Probao sam puno sportova, od kickboksinga u kojem sam bio, moram se isto opet pohvaliti, kajću. Državni prvak, bavio sam se nogometom, bio sam golman, što je bio najveći apsurd s obzirom da je gol bio, 2 metra velik, a ja sam bio 1,20 m. Bavio sam se i košarkom, bio sam vatrogasac, neko vrijeme gađao sam one boce, sigurno preko 10 sportova. Evo tu su nekakve i medalje i pehari. Kao što sam rekao u prošlom videu, jedina slomljena kost u životu mi je ovaj prst. A kako sam slomio taj prst, pišite dolje u komentare. Želja mi je otići u svemir, to mi je jedna od najvećih želja. Kao mali uvijek sam bio hiperaktivan i bio sam jedno od najživljih djetetova. To nije reč, znam. Dan danas baka ima još uvijek traume, jer me ona najviše zapravo čuvala dok su mi mama i tata radili. Baka, oprosti. Sudjelovao sam na Super Talentu nekoliko puta i to smatram nekakvom odskočnom daskom s obzirom da mi je nakon toga se pojavila prilika za pjevanje i sve ovo što u principu i jesam danas. Kad smo već kod Super Talenta, nakon Super Talenta upoznao sam svog dragog prijatelja Žaka Houdeka i sadašnjeg menadžera Mihovila Beka. Taj duo mi je u principu i omogućio sve ovo što imam danas i zato im veliko hvala. Od 13. godine živim praktički sam u Zagrebu, odnosno prvu godinu sam živio s roditeljima i nekako sam se učio samostalnosti i eto, od 13. godine se osamostaljujem. Jel to riječ? No. U djetinjstvu najbolji frendovi bili su mi Daron, Marin i Adriano. Kad već nabrajam imena, trenutno najbolji prijatelji i oni youtuberi s kojima sam najbolji su Monika i Leon. Veliki pozdrav Moniki i Leonu. Moram reći za sebe da ne znam baš čuvat stvari. Tako sam u životu promijenio pa minimalno 25 punjača za mobitel s obzirom da svaki nekim čudom se onaj dio otrgne ili mi ispadne onaj dio, ovo tu jednostavno pukne i ja ne znam šta da radim s njim. Bojim se paukova. Najdraža putovanja koja sam do sad imao su mi definitivno London i Amsterdam. Da, kad smo već kod svih sportova s kojima sam se bavio sam se jedno vrijeme i modelingom, tako da sam bio i model, ali iz tipa 7-8 godina. 3 stvari koje organski ne podnosim su mak, maslina i orah. Omiljeni predmet u školi kad sam išao u srednju školu bila mi je biologija, a ne kemija, kao što svi misle. Najomraženiji predmet bila mi je matematika. Najdraža boja mi je zelena, ovo je bilo jako brzo. Bio sam na koncertima One Directiona i Justin Biebera i to su mi 2 najdraža koncerta koje sam bio u životu. Obožavam igrat PUBG i ako je neko za nekakav squad ili duo, slobodno mi se javite. Andy, donja crta 1221, idemo po taj chicken dinner ili winner chicken dinner. Život mi je komedija, ali najdraži žanr mi je horor. Kako je, ovo bilo poetski. Ljevak sam. Najveća mana mi je brzopletost i to što ne razmišljam prije nego što to nešto i napravim. Obožavam slatko i ne mogu si pomoći. Ne znam kuhati, osim ako u obzir ne uzmemo hrenovke, jaja, juha, iz vrećice naravno. I to je otprilike taj trio koji me drži na životu. Svaka majka bi me za zeta poželjela. Imam smeđe oči, oprosti, ovo je bilo jako creepy, ali imam smeđe oči. Najdraži klub, pa ako moram birati, Barca. Poslije završetka akademije velika želja mi je raditi i zapravo se zadržati nekako cijeli život na tome. Musicali. I zadnji efekt. Došli smo do kraja. Moram spomenuti da mi je najdraža životinja definitivno pas i da mogu imao bi ih 16 kod kuće, ali evo trenutno ih imam 2, Oskar i Srećko, 2 mala tulava blentavca koje jako volim. Ekipa, eto ga, došli smo do kraja videa, malo duži video je za danas. Nadam se da vam se svidio, da ste me još malo bolje upoznali kroz ovih nekoliko činjenica o meni. Nije baš nekoliko, ima i 50 čovječe, jedva sam ih našao toliko. A sad za vas imam jednu malu igru. Na Instagram profil mi pošaljite koji efekt od ovih sam ponovio 2 puta.
tako da mi pošaljite to, a ja ću random izabrati od svih vas osobu koja će osvojiti potpisani CD Da se mene pita sa svih 10 pjesama. Nadam se da ste mi uživali. To je to od mene. Dajte jedan veliki like ovom videu, subscribeajte se na moj kanal, upalite ono zvonce. Velika pusa od Endija.